Iyang o Kasalelia Mango. Hai jingal saratan wala ton kupuran sa machail coach. Kay pani ponurok sokon pon peyu pachuan waun ki soko ligan ko nanalang ko o nan kanyekan. Hai jingal waw choror ang kop na ruin pon pey. Karyawan kop na speaker in Pohnpei State Legislature o yang umuson ko wata kasunod kan koros son ko pong labalab o yang umuson ko pong kan koros samrokan o labalab che kan koros nan palian mumutso chiag o government. Yet sa machay Rongen Rahnwet o sa mamay son papa Frauling Fletcher maban pa chiwan pa kita awta pan rong tukaj. Hirakayaw yay ranen education riyagat Nialam chen warasili sa kayo par yagtriye sa klimao. Education kay pachuan wiyawi. Nansiyam FSM China Friendship Gymnasium. Me pacho palkar nanwin sa kos. Kasarawat siya taklap tuwaw na may sam. O schoolan Pohnpei yung sak. Sangatya NCE lalay school kan nan Pohnpei. Yang pachang kasarawat. Sa machay Team in Education in Parwach Riagatre sa Klumao, Yay kakela ka eupanakan puen kachela pa o katayala awalpan ka skulang koros. Temesansal ni Bachonway, promoting strong collaboration to foster quality educational endeavors for Sagmachel Polisan Pohnpei State na Bachungan Chungatar program which Hobiayan Kasarawian Aptan Life. Music Club sang of the school met Pachuan Kolki Sagmachel Anthem and Win Pohnpei. Patra Chobi Thompson met Pachuan Waliantier Koch the Watch o Pachuan Wiayan Lolo and Richungata. Director in Education Mr. Stanley S. Excel met Pachuan Waliantier Kampan Kamarain o Kasamo Labalab Koros Nanpalir Momotso Chiak o government makach nandata kasampal watch. Labalang o right kan mayang pachang program watch mayay submachel kapnanwin Pohnpei. The Honorable Stephen Sunny Joseph, First Lady Dr. Aina Karstang, Walyapan President and FSM Mr. Sergio Miay Kalar sang FSM Education, Speaker in FSM Congress the Honorable Esmond Moses, Floor Leader and FSM Congress, the Honorable Quincy Lawrence, Congresswoman, the Honorable Marlene Abelo Alfonso, Chinese Ambassador, His Excellency Wu Wei, Japan Ambassador, His Excellency Nobuo Kagomia, Walyaban U.S. Embassy, Mr. Dennis Coster, Walyabakan Nanmumot and Legislature, Senator Haralyn Mofik, Lugan Malap and Wayne Kichi, the Honorable Emerson Eberiam, Manangatar Labalap and Wayne Matananim, Mrs. Kiomi Albert Kilmete, Miss Phyllis Alpanus, Moya Chairwoman and Board of Education, Juan Paran Augustine Dosas, Padre Jovi Thompson, Labalap Jacan and Valian Government, State or National, Walyabasang UNICEF, Organizing Committee, Award Committee, Chundadak and Education, Sambadangkan, and Pohnpei Yunsak, Sangatyanan ECE, Lenla, Niya School Kan, o Original Principal Kan, Chon School, o Panaynay Kan. Sa Unmachail, Kapnan Win Pohnpei, the Honorable Stephen A. Joseph, Mep Pachuan Wiya, Sagratan Kaway, the keynote address, Wananachimal Sagratan Kaway, Yachme Bachuan. Alanan ko mo yung suwag kutsak na di. Nakumahan ko sa on-ray introduction of Nejuan sa kalataan kapinulap. Kapat-sapat. Isang sanar na sa punmachay lolo yung napatro Thompson kasi William Machay lolo. Kalilig nila sa machay coach London. Sa punmachay kapin may nilig nga termela.
Rahnwet, cahit pokataw katungki. Kuya kaya acahin tak sa pulman kita cuma intrusion terkait. Nailin tak yang kacel sa pulman cahit seri kausap mata kameran tempat kamarain and kote. Yang kara-kara niki napupur kara-kara niki kara-kara niki kata-kata kuitakan makasasan kayo. Cuma sakarataan kayo pa ni taan kupuran walang wawan ko yung kote. Nagsoko and kompeyu. Wow dak ang kuransunan kan ko. Wow ko sa palimagan kan. Nan kami ko. Nanalong ko. Mela wow turo ang kurantao kasi. Wala lang kiti kan baros. Kasampal kami yang katpato. Nan wasa ko sa tayo. Iman mela siyang cuma wow. Yung kaktukayagay chairman, the acting chairman and board ng Kampaan Kamarayang Wayne Pumpay. Kapachayan ay chumaluaw ang biltokas sa pulmachayan director, Honorable Edson. Ipilman, sure wawach, waliyakan Kampaan Kamarayang Kakal Kapachapach sa pulmachayan government lang. Ever said Mr. Keller, Iman bilwaw na kayo sa pagkatay speaker and Congress, Honorable Esmond Moses, o yung amoy, Senator Pan, the congressman, the woman kamayang, the floor leader, o Senator Alfonso. I would like to also recognize and give our gratitude and thanks to the diplomatic corps, members of the diplomatic corps that are here, His Excellency Ambassador from the People's Republic of China, from the government of Japan, a representative of the United States government, and our donor partners, UNICEF, that are also present here. Ipilman wawalagi sa pagmatay kaunan local government kan, chief executive kan, kaya legislature, Horace Mayang Pacho, that. Melet wawalagi juan po, First Lady. Kita itayan to bar kaya bisig sa kona siya. Amela ni cuma wow and token. Nono kakao kanay. Namasok sa kumain. Asang ang puwita magkachahit paan. Udian to witness kaya bisban. Kakachayang wawat. Principal kan, orang siya o amay cuma sumpatan. Esansan nan kasala tayo ng yaw miye cuma experience nan kalian education. Sumpar tayo sang. Di pa doon mi administrator o kaliang sungata sumpatan. Eric, di arata makaitigin totoo mamaliw pa siya kaso. Ara dahil nilin wawang kumay, o cuma tako. My non-Pompeian speaking audience, please bear with me as I address my people in the vernacular. Ito nga wow, kung korusya, may susulag at yung samantan siya. Rancho Rongen Rahnwet. Ranel makasanti, dahil ang kakaspan na o doon na siya, kakungti. Karanaki, Dolaki, kuitakan mo yaw ng parang school and we have trees. Sangat siya, non-office, non-parent school, lilatila, non-retro school. Kailangan ng director, kailangan na ng mutual totoo ka na mayroon ka makamahar totoo ko. Pahinin din kasampan. Sa manakanta na, ma jai takan soja pona se o waun ki poita kan opinian soja pilkin apali soja kan ai rai na kan lakin pajai uya totokyo kan magjai kas uli kan arai teida abas no dan pasarapan ka sampal kan ka kas kasaleta ka sangat sangat meres ku dan pasan betul Kesan Rahnwet
Okay, just on batak, okay, just on school. Napan. But let me just say to the students, those of you that will be receiving your awards today, congratulations. And my request to you is keep on doing what you are doing so you can accelerate and advance your educational career to the best of your ability. Just because you received an award today doesn't mean much. It is when you finish your education. It is when you start working. It is when you start to have a family. The results of all that work is because of what are you trying to build today. So it is very important to you, students. Don't think for a minute that this instant gratification that you will receive today that's it. Build on that. Build on that feeling of satisfaction. Build on that feeling of pride and make the best of it. It is my hope, and I surely believe, that you will succeed. But by some unforeseen reason that you do not succeed, do not blame it on anybody else, but blame it on yourself. Because experts have said that once we set our minds to something, and once we believe in ourselves and have the confidence that we can achieve that goal or objective, you will achieve that goal. The only reason why you won't be able to achieve that goal is really up to you. So with that, build on this gratification and pride that you will have today for being recognized for your good works. Ang kumain sa Batangan, kailangan ng kumain. Sinansya ko may iyang patsayang usyoman, kamumata mga isong Batangan, nudanin yung wala ng giting kasugulaw. Dami alesang nan, totoo po. Karaya niya cuma kaken kolay ka nakamaya mga ulang. Pumiyaan siya, wala ikin ngar-ngar-tamaan siya sa ulo, ikin patik-tanok kami. Kamel mo kumay pumiyaan. Kasi rigat siya. Miyaan siya, may ikin patapatari, grammar sa Jerome. Ay ikin, pito siya na parents school, ako ikin ngar-ngar kan kuwata rin. Dari, nadarin siya bar, payo sa mo na ikamamata mo naman uya sa patak, dami yan iti isang right yung school kan, at napasang dami masuk. Ay may man kasaman kayo sa patak. Meron, sa bukaw ko yan, patak, damang sa ilasong ni sa school. Kamaray ni kinray, orang kap tatong kamarain adeti. O wi tatong ko na. O jadi ka kapar-par penyaso merebang yala di tuwal pala na kay. Harapan ka kan pain apa di pain right. Ay mentag eh. Achail ka school and then i-right yang achanan ko rin school. O ater region mo na chay pa ang paspas school the instruction. At dahil ka school and kakakisipay lasang dagan para school. Yan mo man na i-charge school ka bakit kasawin dyan. Yan sunod tayo bagong manan community tanan kapukon. Tanan kapatungkat. Bakit na kumaipaan mo yan? As full school man na paan kailangan ko kasawin. Napaan piluya in fact daw kan aray mahalin. Napaan piluya in fact daw kan aray kakan wiya dan mata-mata. Hey, miya magkakos at patuwan. Awa wado may uya sung bata.
Tabe buwa ko pay nature. Nada. Apnan pukawat ila wag siyang pukok arus. Karaniang tuwa siya pukuan mo mo. Padre, wan barot kantak mo ikamenen. Yara sa pagkan mo pukawat sa soji irayo tiyang tanan sa pasya. Kamenen may lang kung kacin pupura. Sabul maram magid, sabul maram nasi, sabul maram mata-mata. Dekin siya pasaraw. O sabul maram solang kan, yan ka masa ni pacuan. Open, ada di isang kamaray, nakasuon siya. Tuwan sa mata. Hindi tayo ba school din, hindi tayo sari ka ng parang school. Kung program ka meseder, wow. Bikin para school. Kamera may yansyo masuri ka panananong tangali di ka school ka. Kamera kahit suri mo. Kamera parang ka kamera yung ride may ride uya suri tompe max. Mo na ride panaleta. Iuso ko sa mga mata-mata o choro na patutusan. Yung pinalayan niya ipinman sa karangita o kasal neta mata-mata o yung may chungalan yung sa pun-machang school system in Rahnwet. Ipachuan na nga director Hansho yung may pachuan legislature o yung kamelalan ako naman uyawin. Ipachuan kamelalan na HRR Hansho. Kaya ni Kakson, Timonti o kasawi sa pun-machang education system. The program in ka-school yung mag-chain akatosang sabdati. O kaya siya kas-school kiyang sa pun-machang sari. Autaw-tayo ng mga rin. Pero ito uyaki rin nori. Dami man kapacayan. HRR, kung totoo, mag-chain kuya na narensyon parkay, mauuyaw-uyar, chain ka. Doon sa pali, uya kan kas-school ni Chay Sari. O kamuwagi. Ren putan kamelalay ang rin, kakayanayin yan na, kwasaneti, may raw rin uya so rin tonpe mas, kayo. Mo na rin pa na neta yun. Kung mag-chait pa ang kwasan ka schoolwats, ay kamela masyotsin di Pilipil, wasa rapaan niya, tonpe di sabuti. Rapaan kolo-kolo siya, mata-mataw, magpit, upapemen niya. So, ay may man-pebit director. Ibig sa nagila, William Kanban Education, ang nabasa na William Pacho. Maso ko na ng Mia Eo Forum, the symposium, and uyaw. Lukoy pa na Education Department na nabasa ng pun. O kutsahin to ladan, uya pa sa pun-matsahin system. Niyora lang. Ani aso masymposium banda kayo cuma yang purpose mo tulan eh. Uya pen sa pun-machai education system niya ban conforman sa pun-machai ligas. The payan o itawen. Uya pen sa pun-machai ligas. Pero magchay tiyara tamen, may nagsinuwag ito kalak chika kanan uyawi. Magchay mo yan. When kakakele niya chay ban. Posen. Nagchay uya men don't pay tax. First and foremost, we are Pompeians, nothing else. So we instill these principles in our children that they are first Pompeians, regardless of where they are in this world. They will remain Pompeians. Medyo nga sinuran kapatapat yung kawin kung nagkasukutan po siya. Huwag may principle ka sa batangan mo. Sa kung mamayit ka, may sumal kawin. Sa bakit ka, kung kagaya na iyan. Magmayit ka ba, bako naman mo, huwag may kawin. Kaya lang kanti, machuli. O lesson 2. Iso ito baca-bacawan mo, iso ito yung charity tama mo yaw. Kasi din mele. Bacawan ka mele na rancho. Kaya lang siyang kapureto. O customizing. Momen na cahit bahan kasbudi sa mga cahit. Puwenta kuwawi. Objectively. Ren chama-chaman. Nairay mo yan. Sirin tono.
Tengah gara lai cuma sakarata. Kapurang lai cuma sak. Kapungan sangat cengan ofisin tempat school. Led nan ofisin principal in school kan course. Nan parent school. Lelo sapun baca yang sendiri. Cai nanci. Kapung lap kan kuburan kening. Ni baca wadai kesingkapan. Poita pukat sucuka kan biang na kumai suci yang sas. Bukan zaman-zaman masa pun macam pukok orang kasih seri iman kayu lap. Bawa aja wono terlemau desu wono. Sumpah kat sekian kasih ni jadi. Padlasang mo awak semua orang berdua. Ucai pan dia kan. Kata-kata pac-pac kasih memilih. Oleh siapa macam seri kan kita punya kekayaan. Dan tuan tamu macam ukur dia meden. Tuan tamu kau nak coach macam. Tapi ini kerja masa ni nanti sarau itu. Macam kekayaan itu siapa macam seri kan. Tuan siapa macam. Dari kamera macam pan tong kawin ko sang nan siapa macam nasi sarau itu. Dalam acara sabun macam itu, orang kekairan sabun macam itu suruh kepada kapuyanan. John way mau kuyuran, anak-anak bahasan nasang pun mata-mata. Macam kecil kekairan sabun macam itu serika, nentuan ukuran. Ayat macam cuma sekarang bersuara, kecil ukuran. Dalam komentar Kalangan ng Borussia, once again, I extend my appreciation and thanks for our foreign friends that have joined us today. Kalangan, thank you. Chontadak, Sampatak, o Principal Kan San Matalanim, Sakas, o Kichi, Mekkamaj, Nicole, Non-Program and Education Day Watch. Award Committee Sang Education, Pachawanda Award, o Sakas Kai, Mechang sa Machel Sarikan nan Ponpeyunsak, Mesikla, Tapaita nan Porsagan School, Sari Maraichimal GPA Pachpachan 4.0, o Sagasang Sarikan Mesikla nan Teskang, Magin Pachawan Miawi ang sa Machel Sarikan. Kasagas sa award Pil Pachoyang, Sambata, Principal, o Chontatakan School kan nan Ponpeyunsak, ang Teacher of the Year, Non-Ewell School, Principal of the Year, Award and Chontata Kanimon School Kan, Obel Award, ang Israel Mepachiwantata, ang Kampan Kamarang and Wayne Pompe. Miss Phyllis Silvanus, Chairwoman and Board of Directors on Education, Mepachiwan Walyanti Kochtuwach, Oya Chingal Sagaratan Chingati, Nana Chingal Sagaratan, Napachuan ya chingal kabang ang koras kampawach, chuntatakan, sampatakan, panaynaykan, mela sa bachel sarikan, mapachang tatakan education day riyagatri sa klamawach. Niyan sa wacha bilbachuan kawait sa bachel sarikan, o koras san kinitawin sa bachel team, and parwach, puat sa bachel tata nan kampan kamarayang and kak poitama. Makaim sakala program and education day which yay lawlaw and richungati sang 1 paran Augustine doses. Hira Koreao yay Iran kabasa sang FSM Embassy Washington DC. Iran kabasa sang ni FSM Embassy nan Washington DC. O konoptar pensan salong chorus Chuamelan and Kantega Kapachabach and Micronesia chorus me pachpacho the Gogosan Nanwin US Tamark. Men kabasa which konoptar puen kabasa sound machel pung kan meptata sailak melan angarel kan mepachpacho the Gogosan Nanwin US Tamarka mesansan nan Compact of Free Association nan punganwin US o win FSM. US FSM Compact of Free Association yay wewebana the pungpana ew nan pungarwe riawach, chapter nan parkit tuwapki walisak wano o karerelar pakriyaw,
Yay nan par yagat silu or yagat sak silu. Congress and US pachiwan kamanalar Irokai Pakeriao Opel pachiwan Clanetier nan kusanet and Wayne US. Nan wewapanawach Irakasampal silu Marapachiwan Kalapo o Kamanata. Wayne US Irakayo Wayne US Anikupong Ranka Kuya Rechingal Tatap Tapukokan and Sampe Tapalian Military nan Wainavasam, Rachingalan Kupuka and Taral Wainavasam and Sak, Sankapalan Maslaki, Metuacha Mawen, Mitch, Pilwawaki Palalaut and Set Loud and Pacific. Irakaryao, Wayne US, Pan Machiwanta Sawas and Sench the funding, Mitch Rikan Sawasak, Saul Machel Palian Economy nan Wainavasam, Hong Palian Rason Mau, the health, o Palian Kamarain, the education. O Kaim Sakla, Chawamelel and Wayne Evasem, Sabulmanki, the Chingalanki, Pung Choror, and Selakala, o Kausan, Nanwin US, near El Sochi Banana, the Tanku Fisa, Poranka Kausan, Tata, o Bilraban School, o Sochi Rartian So, and Arail Pan Koch, the Pachpacho Nanwin US. Irabukach Pachang Pung Choro and Silak ang Menevasem, Ye Iravasampal Kai Mevachuan, Claritier, non compacto, o non US domestic law. Pachuan Pachoktar, o Sansal Pan Popukla, the Masan Kosanet, Nampa Oki Sakwalu, Line Pai Sakria. Kwekupung Pukach, Men Evasem Kak Silak, Tapitalong o Kausan, Nirel Sochana Natatang Fisa, o Socha Irertian Sawan Kausan. Karabawach Malata Nan Pasanet and Win US, Win Eversam Sochipan Mipan illegal immigrants, Mesansal Nan Executive Order Eo Nan Administration Kapwach. Mech Wen Wewe Nisansal, Mesocha Chiwamelel and Win Eversam, Kap Pegaki Sang Nan Win America. Irail Men Eversam, Me Irertiang and So, Ren Kausan and Win America, Ye Irail Kan, Makaitet Chiwamelel and Men America, Pan Senate and US, Mechingalan Kikara Pamaptata Rosarin Aramas, Oirail Kan, Met Bagita Tip Chow Chow, Apkaiten Tipkita, Mepit Fisa, Tuacha Chekan. Arupaki Mapukach, Pachang Iran Kapasa Chekan Mesan Saler Moa, Hobiswatch, Bilbachawan, Konga Chorus, Makokosan Maslaki, Tananwin US and Kachin Tabachuan Kaukonop Submarine Tarajngal Passport Kan Tabachuan Pleo Konop Ta Ma Tabachuan Expire o El Kopian Sokmamail I-94 o Iran Kapasawich Sansal Nan FSM Embassy Nan Washington DC Facebook page o website Pokmainan Kachin Tabachuan Onapang Ansaweo Makalalabak and Tarabokach Panpachuan Parata Eura. Iran kaina mo tekalalabak o Kuwait kongkak masan ni FSM Embassy ang United States 1725 N Street NW Washington DC 20036 telephone number Rial Suru Rial Sulu File Sulu Walu Sulu email address tcmission@fsmembassy.fm. Kompulkak masani ng Sokmaray website fsmembassy.fm/contact us. O Facebook page facebook.com/fsmembassy.fm. Kompulkak wewela ni FSM Consulate ng Wayne Guam. Address 1755 Army Drive, Route 16, Harmon, Guam 96913. Telephone number 10 Isu El 10 Payong 10 Tuaw El Limau Payong Tuaw El Limau. Email address fsmcgguam@gmail.com or FSM Consulate Nanwayne, Honolulu. Address 3049 Hualena Street, Suite 412, Honolulu, Hawaii 96819. Telephone number 808-810 Payong Isu Limau. Email address fsmconsulate
hnl@fsmcghnl.com. Alternate email fsmcghnl@aol.com or FSM Consulate, Portland, address 2625 SE 98th Avenue, Portland, Oregon 97266. Telephone number Limal Sorosilo, Payawalu Silo, Isuel, Payotua. Or email address cg.portland@golf.fm. Kalanganin kukurkaras may comment siya utaban sa umachay Rongen Rahnwet sa Bachiwan Lugluga Kupurakan and Gachin Sabani Radio Physics Stage ang Rong Kapakan Maban Pachotamur. Kalangan Huwa Kasalelia Mango.